Thokozani bogogo nomkhulu igama Vusi Mabunda. Umhlaba uMabunda omuhle akacela umuntu ubheka bonke abamcalayo. Le ingoma yeza TV mangabe usanda kusijoyina, ngiyabonga kilabo sebasubscribe-ile. Mangabe uyazi ukuthi usengaka-subscribe, cela uklike lelo red button lelo. Mangabe uke waklika before ungasal-click, if alikho red liyeke. Li-grey, it's fine. But if alikho grey, li-red, cela bese uyaklikka ke. That's the right thing to do. So namhlanje ngithi mina bogogo nomkhulu bafethu, mina ngigojana lamanzi vusimuzi ovusa imizi amanye amadoda. Namhlanje uzovusa wakho umuzi. Kuyafika kimi ukuthi ngikhumbuza abantu ukuthi idlozi libaluleke kangakanani, ithonga libalulekile, nezixwayiso nokuqela kwalo lokhu elithi malikwenzele ulenzele wena kubalulekile kakhulu. Kubalulekile ukuthi mamela amaphupho wakho. If awuphuphi, then find a way ukuthi uphuphe, because you have to phupha. So idlozi bafethu lakunqoba ukufa, lanqoba ukufa. That is why wena uye wazalwa, that is why wena kuthiwa ofana nokhokho wakho, kuthiwa wena izenzo zakho zifana nezakakhokho wakho, zifana nezakagogo wakho. Izenzo zakho nje ulomsebenzi onawo, mhlawumbe ukusebenza ngabantu abadala, noma mhlambe njengoba uthanda ibhizinisi, so njengoba uthanda abafana, njengoba uthanda amantombazana, ufuze ukhokho wakho, because idlozi likunqobile ukufa. Lakunqoba ukufa laselimbatha wena, lahamba laya ekufeni, ethuneni, kodwa lavuka ngokomoya lambatha wena. Uyayizwa lento? uJesu wathi makafa naye wanqwatshwa, then bese-ke wavuka ngelanga lesithathu, then wase uthi sohlangana eGalile. So nawe lakho ithongo lishonile, lafa, lanqwatshwa, then lathi sohlangana kwelizayo. So kwelizayo kwafika wena, elizayo kwakunguwe wena. So wena ungelizayo wena, nawe uzoshiya lo mhlaba, then bese-ke uyohlangana nabanye kwelizayo, uyobuya futhi umbathe omunye umzimba omusha futhi. So ingako ngithi mina kubalulekile ukuthi simamele esikuthunywa kona, because kubaluleke kakhulu ukuphila nge-guidance yabantu abake baphila phambilini, because mawungathi uyabheka namhlanje asisaphili isikhathi eside because of kunokugula okuningi, kunezinto ezenzakalayo, kodwa abantu bakudala bona baphila isikhathi eside, baba amakhehla, baba izalukazi. So kubalulekile kakhulu ukuthi bafethu simameleni ukuthi lithini ithonga, lithini idlozi, zifune uzithole. If awazi ukuthi ubani lo hamba naye, hlola or cela bakubonise uphahla, bakubonise ukuthi ubani lo hamba naye, then uzokwazi ukuthi umlandele, wenze izinto ekumele uzenze, izinto ezi-right, then thandaze, uphahle, then uphushe kakhulu. Igama uVusi Mabunda, umhlaba Mabunda omuhle akacela umuntu ubheka bonke abamcalayo. Tholakala eGymiston ku-084 972 9634, 084 972 9634. Bengishaya elijikayo nje kuphela bafethu, ngithi ngikhulume nani nginikhuthaziseni ukuthi asihambi sodwa, kodwa kukhona ingelosi esihamba nazo. Ungayicela ingelosi yakho, ungayicela noma ngayini, ungayicela noma ngayini, like in terms of impumelelo, in terms of imali, in terms of umshado, umntwana, anything. Akekho umuntu ohamba yedwa emhlabeni, wonke umuntu unesisekelo. So find your own, thola sakho isisekelo, and then bese uzokwazi ukuthi uphile kahle. 084 972 9634. Thokozani.